ahwe for me mo bibia kwaba e de by emergency Ghana TV eso yasanso edin shemo e wa hebium ye da chede amponyankopon ase so de nnenso e de acheye na ebusuafo se na da ni de ni ayenim no e mana kasa di obi anye na adwen se issues e be piem ofidem ha se no de betu ne hofo omonyo mo adwen esanse ne obi aye say na the main purpose na ye obi ni miawo on person be hwe ne ba enu kwa na dani de nia e mano e de ba fide mu ha say ye ne mo kasaba still e bi mo nyom adwen so mo de betu o mo hofo so oni be matna na oni na awo na why na adwen so on hwa abofra ade ya kora ne se bi mu kwa atimi ewo baako esanso ne mienu still on hwa mofra no nti mana kasa de sise yenim de ese ye yam biom ade na kasa so mo hwa ase na oni omo kasa kwa mo nyom adwen so metie nti dani de ni asa issues na ebe sanso abe piem wo fide mu ase na ene asema be piem wo fide mu ase yenya ba bia de na asema be da MFK wo Lawson TV na asema o de ba ya ne se oni be mebia wo be ma no on hwa abofra no nti o de aba be da ese yemmoa no ne be ma ne nkasa na be ma no be hwe ne ba so beti abofra na so be fa abofra na betena ne nchen ya on de hia ne se obehwa abofra no ezebuziafo yensem ne ekone nkotie mu nsem mbasanso ena updating so eto aso shene so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e comment section no eje amame kam ho ne nkohwe video ba kwa ye friend ohene ba wode ni case eba betu ye nim na your result headquarters yenko kaka ye ho sa case no ye ba ye bebo mu ade na de sie kire no ye de ho nsem abremo mom de nyam se oba na o course of maame ni chen me ba no me friend say on fa maame ni di maame me ba no say sa na o mo friend wo na me say o mo friend say so for maame na me say eduwa na de ade na o mo pese o mo di eduwa wen ono ni kunu wo ona nam so a sese mu hu so for maame de na eduwa so ya fa se mi hu ana me ka chen say eduwa sese na mo so na maame hu maame no me ba no nti me mpese me ma ya hawo nti enti na mi ye ni enti ka kire papa ne maame ne se me jimisika me ka kire me ba no e ba nso obe ka kire no fa no ma ne maame a ni di ne maame a afedi a me ka me ba ne se obaji ama na me se edu a de wo ye no wo ya ha me no to o kire bi no metumi aboa wo de wo ye me metumi aboa wo edu a efi 2023 be pem na mo frɛ sofo maame nto so maame na mimisa no say connection na woyeye no wo share process bi ase eja oma ne be fill forms bi o ma me kwala ne koi ana papa ne say forms ne de oma afele wo ho teacher say oma anfa bibia mama mo man fill na omo gi information actually your ni your date of birth ni your telephone number na you put pass man eno ano no Oma mama mfa bibia nka ho se bia passport picture na se na wo dia na wo kope na me kope fire service na wo bra nso immigration eti fire service and immigration na so for maame se 10,000 each just obi etu ya 10 and wetu ya 20,000 asori no okro benso wo akenkan su asen akenkan su matemo friends of maame nto so mame na mimisa ni din we hu asem ena anopai mede to manim na yatena se wuku adai ya sabri mede rapper abobobobom na hu say update Lawson FM gets good results oyene ba eja etesen ipacho maame ena say oba ye mitimi hu say ahoden bia bam compared to the last time I oba ha no me pacho ahoden abem se papa ni said data ma ye ba ha ama kwa face kana ma ye ko nti na ma se ba ko wo ho se me wa ho ode asem na me ka se me hu wi ahoden abam ye da nyame ase aja papa sofo sika na de beto ye nim na se sen me da me kan what it 200 million ena sen ana me ka se e ka mabo ho na magi
10 million soso. Okay, now 210 and a DMB. Now imagine nkwala ne papers na oma me de command no. Wan just watch na bi ba sa ko fa wona ma me nkwala ne ho. Wo de yanko straight into papers no eno nso so. Papers in there wono papa na. Okay, etisika no ye kan nyina bomu a de na wo je free sofo nchen sen 210 million. 210 million. Se si papa sofo de 275 million aba. 27,500. Mefi agena kan ma menhwe. Se 27,500 ampa. Enti aja 210 million na now so woje. And all the 275 million aba. Me pa cho me nua no so oje ni de. Oje sen. Ano so 75. Okay. Na say wo de 200 no. Enie na unua no wen unua ne metena se no so nye nti na je say 70 million no eye unua ne dia na 205 million na papa so for purchase or dey ma wo me ba cho sanet eja keka ho ma me na ya ba no o say me 200 million na no de ma me. Okay, and I saw the 205 million e dia ba nti eja wo se ne sen the message say nyame nhira mo ani modwuma pa moye nti ma fia separate 20,500 no na fe no ma ohene ba na 7,000 no fama ni nua no pacho meteo nti sama ma fa ma madam ayaya nka me hura man me ko je bank come ringing tone no to aso eja commercial bank nti ama ma fie Oma block who misika say chisem nti dey say sika we na ba no me dey come nti yanko nti mebre na ayaya be come on na me so me pension pay na so eba no no mo dia no maka bom dia ma dia madam maka cham say nyame hira mo nyame ma modwuma nkoso do obesusu boni aba no a plan nsi ono nipa na so nyame ma ma hoden nyame nka mo ho ne madwuma amoye nyame ma nkranhye dia ma hwiri bia wo ye ho bia nyame hye ma na mu amen amen de tiefo nyira so ase mo se etiefo tie na omo frey enti de di kan se me papers no ane na hia me kola papers no eno ne papers ben a omo school papers results ne birth set ne na sefo no mate nti producer fre papa sofo ne ka che ne se won fa sa document ne mra because obi betimi kura akofa diboni bia wo ma ne beba behwehwe wo mo nti sika na ba de aka akire no on fa ntaitro oyini banua be me na mpacha pomboko also now sika ne yesen 75 na just oyini ba de ne 20 na ni nua ne de no 75 into the 27,500 Ghana cedis and baye nti aja wo 7,500 no abeka yensa wo se ne sen ayo madam ase madam ase na papa no on se ye ba no I just say usika na ba enti efiechi eni abofo no enti die na wo ka wo ba ha no ene odi sika na ba enti say yensa attack ne biem usika na ba ayo ane mesin se medite fate na medam penfa medam penfa so moye djuma no eda se matinti oyene ba ni nua nyankopon ayado musika na ba enti no mo betwen ye na ya de amamo de meme ka kire won se Lawson FM obi ebeje ni sika e wo ha yi a 1 Ghana cedi kura yenye 1 cedi emfiri mu obi wa won mo say na mitua commission yenje commission yempanifo obosome so ayetua ye ka wo ha yesi sebe muni kama fo nti yeme kama asemo mamo enti wo ba na se ye ju sika ma o na ye kwa akwaje yesi wo ko ba bia na 10% bi obi aba obeso otema ye yenye nti eja usika ne ye wo dia bibia ye wo dia nsuo sika bia ni ba bia enti ni nyina eye mo dia wai de mas so pa mate ya maye de ye ni pene nyina ya na fe de ni tata me oh sazi kawe enya hwe
de nyame beye bia ye de nyame beye bia ye ti emfa seda emenyankopon why mate ntimonchen ye wani mu abusua Lawson Afisem gets good result yes result headquarters inti results headquarters and you kuada midweek results nkwa ne de mamo ba kokura san kura me a ma me famfa he de kura me no famfa he de kura me no me famfa he I'm sniffing awrade am hwie sika no ba it saying bachoye your friend saying Elizabeth Lizzie anopai de ne do nam bacho me kotina obi nchen wotema ana sister be a friend sister me ka ba mu be a friend Frederick Sam e maami ana odi ni number maami na me friend no na me ne kasa no so opeme mbesla no waka asoa ana me koye kwasa no waka so na me saba mikulum na me sa akodi 1 week e won nchen ti me baaye no ni next month me nya me mens na me ka kire me papa na friend no ne kasa say ombla no meye hunanimu ansa na ma wo no so obeba nti edru mboshe mbapa date ama me papa fitema e baaye obaye o friend no say o madru nya o mo ba na o se a on de onim say obetu kwan nti efi won me papa amfe ni bi no no aboa me continental me koyese ni nyina me papa na hwe ma me we be sisabli Frederick on shakula kula na 2 years Mpacho mumboa me na on shakula oba kwan be na so fa so a oni Frederick etena ya nyinsen bai bacho me kotina obi nchen wotema ena sister bi efe ni me ena ma me nsaka Frederick kwa ben so woni mo say ode Frederick number ma wana say ode wo number ma Frederick number ma ena wo Frederick first day na friend dey asem na kan me ka chen say sister me say osia oproba ni natna inti ode ni number ma me ena nti me ena say Lizzie una akoye Frederick lie because dem hu ye nka Frederick na kan kire sister ne say opa ni natna no enka wo momu number ene so odema Frederick na Frederick frau ata na minkita phone nti o number ne pasho chese de man ma ye wado e man nyina munyina na monkoto na monwoso na monya ne sa guess ya ye wado sa ne pe ai sese me ma na nsemo pa mo amu bese me ma ne pe chese be ma na ese nko no ne ji o number no no ba bese o pe no wo awaje number afre no wo frɛ na wo se bra besra mo ka so a who'sem na wadru ka so a dey na akoye na wodwam bachai Auntie Lizzie dey na akoye na wodwam bachai dey na obi a wunimu ne da obi a introduce obi a kyerɛw se frɛ no oso opo ba ne natena so wote sen na ne nabusuafo bacho de biba ifie na otimu ne de ne bra wo ho no nti ukɔ hu ne bra nsa na wo menedwam bachai ode me kochia wo ye sure bachai ode wo kochia ne sesen se ne girl ana se na damfo abesra no chem se ne bla na chem se me sumi ya ne girl wanya mfi sen mo 21 akra ne nya sen 2 years that is say ushia Frederick now 19 years day now ne die wo kosan ba bie ma na se ba ko pena na kodu se onyem ne die me koye na me sabe di 1 week won wo call ba ko no and asa call back e di sen asa na wo ba be di 1 week no wo ko fie ne di sen e di ba 2 weeks na 2 weeks unya o menses dabi wanya na say that time na hu se wonyema na dabi me ne ma hu me ba klom no na me be hu for no ben ade na kenti no ho ba e klom na me be hu na me bo me papa ma ne na ofe na say wo ko 2 times pe wo ko first one na mo ko ye first introduction na wo bu tugum mu no and I call back and I say about rematch and na watch 1 week and I be deal wa fe okodru fie wonyem wo de tu nanim no de no kan oji tum sa kola ne ne ba onne me na nyem ye tu nyem ye wo hwe o bacho dabi ogugu so bacho dabi unyin san ye hu ne da dabi ma hu ne da wa hu ni biem to so de wo yi bacho ai dentia o ko ho no pam wa na se wan ko ho kra ma me ko honum ana ka chem se obetu kwan nti mi nko mi kulum ana mi suye na me baaye no ti fi wan de ma nko akra bi na me betina ye hosa nti menyim ye de ma nko be no freo ngebu a ofre me continental nti mi friend se mi peska o se obesende edase me kono ebedru o me friend sa onfa bu o fa cross ama masum nti ne wo kan
of 5 corners na so me ka say bia me ma continental mo se me nkoto we house ma so me ntine ye wo kan asemo onu so hwe na wanya mfie sen that time me continental na mo bisa na age me friend no so 29 years 29 against 19 ntinka oye de adwuma oye driving wo ye wo friend say wawo me we my sister friend say be a hospital be no be boy yan a friend no ka tell me sister say wati na ni je agese ma wo nti sister nko gina ono ni timi ka kire o sister say na ni je agese wawo nti o sister nye den sister say onko gina life po bi ho e ho na network wo send scan e beba sister gina ho sa wo no a wan frɛ ono nso a wan send scan o sister friend say wawo no e no so sister nko gina yin light pole ho no anya de o na network wow send scan e beba minto kasa no o si one network wo o send scan e beba hey na wo ba bia wo send sika denti na obi nko gina light pole ansa na wo send sika na ba na mobile money transactions so de e fa ho ne light pole ho abekọ akogina wo no obi kasa na se network no enye na wo nte ne kasa ene ensentrophy etimi kura catch se kofro bo frɛ na esi wachi no eno ne na bia opese oti nipa ne nka na wo send sika se kogina light pole nti sister kogina ho bacha kogina ba bia network wo so frɛ scanner amba Frederick so am frɛ up till now if you or Mrs. Tamfle ni bi oto akra ni din bacho da bi nti wo fra akra ni sen Kofi Nkunim me papa ene tu ni din Nkunim hwan e frɛ ni Nkunim me ba no wo papa di Nkunim ana nti ode ne to hwan ode ne to ne maame nti ode Nkunim din Kofi Ampofu Kofi Ampofu Nkunim ne de am de frɛ ni ofi ana se ni ne card so nti ode Kofi Ampofu bacha abrante ne wo mu a wo frɛ wo ebisa se de akra no hote frame na ya me friend say bia miniska me ho chire me omboa me kakra obe friend na obe na madwuma se minye adwuma ne ade ntim Evelyn obi ya Facebook was say ya bokegu Megida Ibrahim was say your husband is very weekend pa say me kama ka chire me de bia me ka say Megida o stubborn o brofo a wa twira to me ha Richie Rains was say madam yesterday what hwan ya Evelyn obi ya was say fala perfect na eka na ya Willow enso de ne dia ba mba chomo Frederick Vanento so mame Doris Megan Atubra was such a trickster chese wo send sika mo bi ase koko gina light pole ho na me send sika na network no e ho na ogina ebeba for how many years now 2 years sika mai do sister yeden mi sister nem papa ne juma me ma me de wa ka ba bi mi sister nem papa ne susu mi mu sa bi sister bele Mama Game for she was still an adult child. Abdul Aziz Yusuf was say this modern Ghana the young girls no day patience boahima was say Azalu perfect was say cheza hona na mbeye nana ya Willow was say Willow best is here too Mate Hannah Ankra was say asemo Margaret Kojo was say cheza na de hon kwa na mo de be mame abrante na ba line so chia na Abeku. I was at the Abeku. Okay. Abeku. Yes, madam. Abeku morning. Morning. Me ama. Akra na wonhwem no. Medical aka cho se obe start school ni ade miniska bia. Maka cho ada no me frɛ o si niska e dididi mpo nti sen ne me kakra. Oga yem se wunni bi ana me se o person me sadu ko TV so dia me do be ko wo si an ba bia me do be ko bia me frɛ wa wo be fa nti me de wa ba kasa mitio mpacho be sha kola no me ble unim se minima me mpacho wa show ba ne fa ni ko school me ge o ka je me se me akola ne wo me nchen dia won sani sika e ma mimi nya bi ni nti me fa wo ba me lew ena me ka je se akola ni wo nyini ye a me betina ma so na won sha akola na dan me frɛ wo papa ka che ne se miminiska baby amitimi nya dwuma enti me de akola na eblew na hwe no obekɔ school ni ade afi na akola no obekɔ school nti hwe no na o papa sinti an na nyame pɛ no wo enti me de fa akola obeje no Abeku good morning. Good morning, mama. Ete say Adum na mpacho so e. Ade
ade na ne maame ama wo na utimi ka kire ni sister nyinsem wo se wanhwe no na wo ye ni sister afro ka kire ni se ukura wani agye se ababa wa na wo afa ni sister nkogina light pole ho na send sikama no bepem na 2 years once the mai 20 pesos mai abeku adentia mama mpacho memo achenso mama michiawo abeku madika achia mo waje so nti yenko yanim why okay mama yedi dimwa me shop be ma akekese no jo to okay na enye no kre me obi sa me mpe kasa bebre jo okay na enye no kre okay na enye no kre enti abeku ka no kra ewo mu kire me den na asie ne kra ewo mini na say disi am no kase disi ai ono angasa within kan de me akosompa ohin yiro say ohin no mama no enti abeku amaka adu Lawson high Lawson TV minua ba ohini ni se kura wa free sompa enti se ukoye no de na mi sister ohini ni ka kire wa ni so a se sie mami ama asandi case ya ba bedan yen oh okay mami me pacho se sana o kan dia ne kura bie ni anapo we unko for no frame no no mokasa kama so mo peba mefa na onim no kura ntika na yenko ye ni abeku udi no kura bie nim no kura bie nim de no kan ya enya no kura wo be ka no kura kire ntika no kura ne yenko ye nim ni kura wo me ni say mami me na me ti akra me Junior. Yes. Abeku Junior, meet you. Also, what your crowd, yeah. Me person me explain bibia because say abaya na some of the two anim ne say onu wanyin sen awo bam onhwa wo ba enfie mienu nie wo zan ne sister so wonyina light pole ho nti wo se nokura nim wo ka nokura wo mu e kire yen yeti o me pa chonti o en odimia akosompa ma sa asem we ya kasa dent na onhwa wo ba na Abeku anu na ye pesi etie the reason why so odo abentimi me ne hweka me ba Abeku wode ko sompa no de ne si ya amaka sese akura no omuka se hwe no de ne ko so a sese mami ama osandi case ya breme wa hai nti me pa chu mami bisane se ye this case no custom pan me send skada na bisane o send skada be ye ba ya send 500 cedi mami sister no one send biem one send scam akola ni biem enti Abeku de ye kire ye bisa wo ne se case no mami ama me kasa member mu wate nyesa meja no aka wasem wo ye din me biema no a na watwam e mami mmerasa Abeku oba na dabe na twato a o ma niska for that one there meant me enka because denti na wuntimi nka wo ne oba wo akwa na wo ne namase be ready tiri ho odete asese bi edi na bo so na wo ma nani abre ne wo ne hayi na poto no ya fra obi se wasema e na nya nokore e na ode me kwa ha e na ode me kwa so mpa no na ye den wo no wo pu atopa no obi na be kire okwan abefa so abehwe oba obi na kire okwan a wo befa so ahwe oba ya fra wo tie wonu asam wo toto ayampia ne na namu nko straight to the point wo se dia wo ka no enye nokore enti ka nokore wasam ni mu kire ye ne a wa hwe okuli ati gina no mo keka dia wo pe me tell mami get not what me send niska minim do pe ena me say dabe ne twato a wo send ni sika eno ne question me bi sa wo yeah dabe a okay dey mean share depot ya blego hey mama wonim eda etwato a wo send sika ma wo baby mama onkai wo ba no hu ne da Abeku wo ba no hu ne da hello ejamba chofa phone ma Abeku ye ni wie ni ehia wa e be frɛ wa ba so eni diemu ye ni Abeku wie na se e be hia wa eni diemu ye be frɛ wa ba so mesrɛ wo anti fama Abeku mame na wonyini nsɛm na no ye wie ni e be hia fada wo mo e be frɛ wo why hello Abeku me se wo ba no hu nanimu da mpacho me hu nanimu da da ben wo hu nanimu da me hu nanimu da akwa na nyamfie sen I don't know. You don't know. Wuni mfia obenya. Wuni mfia obenya. Ede twato a ma obesika. Wuni me de twato. Ya frɛ wa fe na wototo ye mane na ode me akɔha na ode me akɔha. Wokɔye no, aye ka asɛm ne wie no, wo ba no kura no, wo pɛ nanim kura hwɛ. Abeku.
Wapa obenanim ahweda. Bibi so asem o yima no. Mami nyabotre. Mitio, wapa nanim ahweda. Bibi so you question no. Tie. Geno. Hello. Mitio. Geno, tama me mo akra no. A oba me nche no. Abe na meduma sam kama pa. Obedi me nche, one week mpo endu, ena na sister efre me sa chem tem yeden. Mi nje no kwan. Mane sa kwan papa back. Ena mi meduma say na me ba. Na ma mo we krafe. Me be krafe be di 7 months. 7 months I maintain nko wono so ntem nkan. Echi na me tse say. No me be afre me. Na ma tan na any sister na say chem say unu mo be a friend Lizzy. Nam say Lizzy omo Lizzy am mu de bebre. Minimum obi a friend Lizzy for the me classmate for bebre Lizzy. Eno ono chem say ama so say to chem ma me kwa metin nka achewo. Chesa mana wudi omo no omo doso nti we ni fra okra no nkai ni mpo. No nya me sabe ko school nti Lizzy for the say bebre. Nya ma disem. Emma ya minimum ni so mo doso. Awu mo di Lizzy de say bebre. Enti abe kunyi se no de to wani mu no gitu mu ana se otwetwe ho se enya wo dia. 7 months. 7 good months. 7 good months. And so all catch him say onyam. Okay, so pupumiti tabe obey onyam be money ere. Junior, o ka sa wo ya trofo. Wo ka sa wo ya trofo. Ya fla na me 7 months. Won kanokre asema obisa na kanokre nya no na wo sen blasam no so ne obisa wo sen na wo sen o friend say onyim na wo sen ya fla na me wo 7 months mba pa fla o ka chena o sen na wo sen ti dia na wo ne ka chene no 2 months na me wo ha abe ku yeti o no mommy oti emu na de o ketre mate ato ana yeti o mommy mpachi yabotre me de bre na ye adwuma wo de nya abotre oti emu just 2 minutes wo se nya abotre at the time no dia kasa ne enti wonka wo de nya abotre nyise no de beto wani mu no sa wo hwe na se nyise na hwehwe waso na bia 7 months enya wo dia you demand for DNA test. My friend into so mame, you demand for DNA test. Now one demanding for DNA test. Na so what je to musa akra ne ya wo dia. Be hwe na ase no de me akwa na de me akwa ha. Wo so e ba ne se na anyem ya 7 months ansa na akobo be mama ne so onyem. Obo akwa ben so. Oboa. Enya no kure. Utiri ho pɛ me mo ma no mu bregu hwe utiri ho a odisi a o pabo so nyina tete akra keto ase makodi be ma nche na awotwe na me panyina mbom baby mi bibi die kwa me kwakotena be ma so na awotwe a wonwade me ho on de waya usia on wani ma odisi wo mo man kura be wiase bra kwa hwe wani mu a odisi wo on sa unu baby abrabo na bo unu bebia abrabona bo wo bre abeku mama de na mi bisa wo ne se odi nyi se ne beto wani ma wo se 7 months achi ansa na odi ba no na hwehwe waso a de wo be ye eni so be demand for DNA test obi ansi wo kwan na wanya age atum a hospital bill went ya mama se ye twa bibia so a ge no oba me nchen wo akra no na me ye adwuma isa medwuma sei Tama yin say by no fem no. Because meduma say. Enti wadwuma say for the past 2 years. Mama nusi. Me pacho ma be den kra atuma me so ekofo. Krafe. Isia ni kwanya me nusi me friend ka chen say. Say wo say wonyima no problem. But isia meduma say ama disa ma be krafe. Isia me be krafe. Me disa ma be den kra to ebushanu so kra sia me nanu kwa na ehwe me. Me no ma be in the atoso nti onya abotre me fe no yese be me fe no Junior da be na o frame otu man frame a o frame minim de o ka sisi man frame o frame da be na o fa phone pass o frame ama minim de o ka sisi a o se dai me se sha o ba kwala na o be ko school nti hwe no enti no mo ga bo so me ni obenya ade be se ni akola no ene na me hia sese o ka me ka den
Ana me fra me ka che o ena na o kan o se me fa akola ne mele na hye no na kwa ne wo me nchen dia wo nhwe no Mamene nkasa Abeku ka kire maami amasasa akra no wo ne nchen a wo nhwe ne je so de akra na bro na wo nsan ni sika ma me mi maami amanti aden na me kasa bia no aba mu yi Abeku Mami o kan sa asem ne kire no Mami me kan ko point suwe say atma dey it working on me kan bi da me kan ya ko point suwe but I don't know be man kasa bebre but me nim there Any Abeku wa say wo kasa because woni oba na wo se wode to wani me na me di kan ka kire wo no se na wo ngi ni se nyinsa ne ya wo de 7 months a chintia David ya wo kan wo arrive at say wonyim ye 7 months na wode ba beto wanim ehwehwe waso DNA na abeye na one call for DNA ne de akra no your responsibility say wo show ba enti sa madwuma say amaniama hu no ya fa tutuka enti de wo die no eso opone kakra e de sende abaye no ode show ba hospital bi wuti ya bi mami minche wanu program no me amehwe na me sa offer hospital bill no wuti ya bi nyabotre yi me question na no mama na program na wo hwe ne de obi a hwe program no ne de obi a hwe me say hospital bill no wuti ya bi what bill that time na me duma affect that 7 months after hospital bill akwa no bekọ weyi unim so oni adwuma gina ona so ye ne oba akoda wo ho unim so oni adwuma gina ona so a ye ne oba akoda ade na mo ha ni pasa mo ha adwensa akwa kama obedi wo nchen na woche no na ofa na no pa wi anwumre ofa na no pa wi anwumre 19 years ero de wa hu se wadwuma be se woni adwuma gina na so eno ya na nsem hunu be no no Odine sa keke ne refi se oni adwuma ye na sabi wo ho sore ya na wudie no na se de na beba eno ya na kire sei so ati ase why wani san ya she okuli ha tete ho se me ya adwuma se wakwa ye burden e de ama wo maame wo so wawo na ti wo fa oba no wa hunu se nyinse beba o mo so ya na chacha eno osi Abeku ya se ba show ba anti mfacho monene nkata den Matia bisa no enyi ano bisa no otie o jina so Abeku bisa Abeku otie obisa no enyi ano den wunya message akola no wo de abusumi ni obenya bi aka never send him fanya akola no obekọ school so nnam hia akola no makato se menhwe no o ka so hwe da me na wa send akola ni ska da be na my friends akola ni niwe a wa send amane da wo medin komo se medin komo me be mana sakwa menhwe na ene hwe no mama ba Abeku ababa wa iwo ye 2 years ena akra na nya usika sen na akodi ni nchen mintre na onsem na wo keka na time what ye hweye ne kasa ye enyo ono hweye ne kasa ye adenti na wo yesa ade ka bibi na nto akra na koma so nim sika akwadi akra ne ho ade na wo yesa ofa hweye na ya brati ne mranti a ewo hwe omoma no omo nchen sọlụ ko payment bi di na be hwe akura no eso aso ya wa akwa bed na to wo ma me so wo de so wo ya akura a she chachi awu eno e kire sei Abeku mama o se unkai sika dodo a ye wo akura ni nyina bepem nne akwakodi ni nchen so dem enti se wo so wo be hwa wo ba bo so me sen na ade be ma no ono ankasanka o se sen pacho ono ankasanka ono mama mi ama o se sika sen na bo so me be so a ade be hwa wo ba no junior kasa na woti bo so mi bia blend 10 million e ma 10 million ai e ma tiam da akwa 10 million o kan yo be hello 1 million on pabo e show ni na ati mo yare ko se mu ablabom akra on pabo e show a wo ne ba ye adai we wo kala ekutawo show kala ni wanim fefe adai show kala fefe wo ma we asomode e se na sofa we do ode aye oblabo do ode aye oblabo adai show mu fefe fa odisi wo hwe eni hwe mpaboa
akora mpaboa pa ehwe wa ode nam o ode nam eni ene wo twe na ya pempam o ya pempam paboa no abeku de mami ameka ni o wo se wono a producer sa be frɛ na mate say backing vocalist bi gina kire say kate no na sa pani hunu na wo gina kire no ka kate no me da say kere de ohun oba ne didi na enkebe ya ode ama wani ayo ya wa abrabom o ma mi ni ho adai na wuti ni suo no hwe brazi akra wo modi wuni pre wa abrabom anu wasa ko wo akra beto ho so abeku sami de metoma wo na wo say mami amana nkasa enka de wo pe o se 1000 Ghana cedis yetie o mpacho ya botre me bra pani so obra na gina kire totoma ya se kate no na obra ne bisa ne se ne baba anase ni nua baabi na obi aye ni se yanko be gina kire totoam akansamfo se kate no obra pani na wo gina kire no sanka otufo a enko be tufo se akura na wawo no se wagie atum se ya obade a ene ye hwe no enka obra pani ni nyina wachi enka nchiro se kate ko no enko nya sa ade no wo wachi me brand dimechio enka wo bra no enko anka nchiro se kate ko no why enti kachira ne se onka nyansa sem entu tirim se be hwe oba mane nka nchiro se kate ko de me ka kire wa no mam boche nyaboche me bra enemy nchen wa ha de me ka kire wo no de wo ka kire se kate no bra be hwe akura de me ka kire wo no bra ne be hwe utimi ma ye ni yo mo ya dodo no mo so mo twam na ya na keka wo mu ma tutuo akwa 19 years wo mo twam ene ya na keka wo mu na nya enu anka nya wo na abegina fidie so akeka de ope wosi wonu anka sanka de ebeso no o se boso me 10 million 1000 Ghana cedis wo se ne sen enti kade obetimi enu ti na medi kan to ma wo no mami o se mama me anka se o onu no to no onu ankasa efo car efi bibia ni komu mu e de akra no ekoma me papa se papa nhwe no e na me akom ka chense akra we endu tama ye se den ye che no enu ni sesa the fact say akra no won hwe no ana de wo keka no nchire mu no esesa the fact say akra no wa ma na baba wa ne so won hwe akra no esesa bibi film enti bottom line nyina ne say hwewoba ena wo se ye misa maami ama se sen na bosome ebe so no waka 10 million wo se wuntimi bosome wo betimi sen eno ne ye patie erade awo eja mitie o be mena obumpa mitie o men be kasa ona wa fem oba studio na ko wa fem Martin ti say ye ne ye pese ye hunu say wo se ye ntoma no wo se 10 wo se wuntimi asen ena abetimi bosome 10 na mintimi enti sen mintimi ofa ye tie o wunti ne ejina ha enti ye tie o 10 wuntimi ubetimi sen men be kasa oba do go be bra de wo ye ne de wo ye me Junior de wo ye na odi akwa ne for minu ni asem aka ne wo betimi ne kan ha se no muntie bi minu ni asem bi aka obi a wo do me be ma say onu ye djuma lo scan bi kan na no a obewu no tani pana me sa so san scan di wana do me wo na wa bodua na say mi ma bodua mi sika no mi di bia mi ma bodua wo ye ne yank wani mate wo je ne yank wani mate mi ma bodua wo wa bo me dua say mi ma bodua sika etwaduane a mi wu obi a mi di sika yi mo dia mi so timi so na party se komodo e fa sika ko todwa na won kai sa wo ba dia nyankopon betua ka sana me ka kire o me no me o asama o ka se me di akola ne ko ka so asem ne ko ma papa me wu ya na me nte on kan na me ba o se me hwe ba bia o te ogusu to on ma me ba ne watu balance me na na o fie ho o mu so man ka se papa bia nkire me nyankopon yo free phone so ko free line so na producer Fred abeku na ne nkasa na sika obetimi no yenhwe no ai yenhwe no ne yemfa ba nka ne to na wonhwe ne ba yemfa ba enka ne to na onhwe ne ba ose no otenkran ena nso so otekasoa cheze se kasoa yenkran se de maye no kasoa yenkran mote heye ma mi twa so kasoa for me chiamo mi show kasoa for show rough etu de ma me fan so o shampabo asai sen
Macho 40. Kasa gu ade animu na jade ote odabe dabe ho no. Wo hye mpaboa sen? 40. Size 40. Abusu ampa cho mo ma me slippers. Na ma sub closet mo slippers ho. Mo mpe slippers size 40. Peja ne mpaboa mafia fa ne mpaboa ni peja na me nhwa de. Oh God. Mafia bisa wasem yi na no. Macho ngoko. Na we Nti mpaboa we hye ofiri nkoko. Na style be na ade share. Mpaboa we hye o. Di ye ne hwe nkwasi asem e de o na mu. Fe kala. Tesi o. He uti wo. Ne peme no krasa e do na sa. Okay, no no munyi uti ma wate. Tony Amos MFK, this one there no contribution. That be when your contribution asem me pay slippers and answer no because some pabo e ni we crime say e wu ajama e be sister thank you wa she ne be 10 years wa pimpamwa nti me pa cho mo ma me slippers bi emfa no. Ebusia for me do bibia asiso jibe ma yekuhwe video no e bai ansa na yebekọ asem no so no ye papa ya asem ye odi be piem ofide mu ase ni dide no ansensa na ya we hosem e wo fide mu ase because no pedati papa e de ama ne ma na sofu maame no wedi nhwamo na nso ne nsa etimi aka ne sika eno na ede e wo ho na ne ma no maybe betimi di sika no aye juma fofo yawe hosem nanso de wo mu ne se omunsa etimi aka o musika na yakwaye nua be yasem yi mu youth na maba no yetumufo a moye madwinse muntie ade yakwa ne se obekwa akofa nyinse na befie wie no na wo maame no wo papa ntimi nka nkyira wo se omunji wuntum nanso time na wo hyase no omo no kasa ye nanso wentie boy ne de oye fine boy ne ho efe nanso onye responsible oba yenim so oba no ena obi ampeno se dien ena wetimi ape bema ne bema wa wetimi age bema ne number afre bema no dide na okoye na wama na we dide na okoye na wawe ukoba ye no yesi mmade ye ko first one enim se koyia second time na ye ban ye san so se ye nyama betena wo nchen wasa so akodi 1 week afi de wa be fie o mensese ma ade ya kwa ni so usan so ne na wo onye na adwen so obehwa bofa ye fe no kwa ye bisebisa ototo papa so ena ode me koso mpa ena de ye si ka osi asem a ye ka na ye lady ne ka na ye ntwa adenti na won ka no kura ne nyeden enkyere yen ene ne fota because me hu ne say onu hu ne say girl ne de ne ho be hye no nti say awa be mu a wansansa hwe ade na oba no so onu so odriabo ankasa si wo dide na okoye na wama ni anyway bibi ama sise wa betina fide mu ase ebe abeka say young girl wawo unye yen wale o bon one be me yonye na adwin so obesan so ne watena be mafofo we onsua lesson fimu ade yakora wo mu no onsua nyanse mfimu fofo so be fa na obema na aye the same thing at kire ne kwa na eya no ade na mama ye nu ye hokura se ye masa ade because sometimes issues be eba hasen utimi ti asem no kwa na we bisa won say ade ena be me bi ni miawo ena onhwe mofra no omu kwa omu like ye be se be ti omu story cry omu a be ma first one be ma ni wawo onhwe mofra na wasanso akosia be ma fofo the same thing wasanso akosia be the same thing legacy na eguso akoso nti ma no muntu mu hofo connection mon kata so kakra wa woni se be ma we onye responsible la men onye ready se wo ba no se be mo obetimi ahwe abofra na se be ma no eye na adwen so okọ no wa na waka che ne se bra menye ready
protect wo ho onye na adwen a madam sole na kofie eye simple and short because mu guye ni mase ade it's too much inti man yes dem mu mfentu mu hufo obi wo ho no ma onim se be me ne wo a me ametimi ahwe me ba ene de wo ho bibia betimi esi ade ya wo kwakoye bibia betimi esi sometimes no need planning dating for some time into who nim die wo nti yesra man edi nyame din sramo yesramo musia mema na mun stadium wansa obi wo ho no ma eba no eba hwa oya ade anso ebinom nso de omunyade timano mfintu mo ho ebusa fa ha ena medi mo ebesihia no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no medi Erika Chemami esi enesem ebesanso edi hyiemu e wo ha biu ebusa